Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bawo mi yettude jama sini ɓe ɗo fuu kañum e organise ɓe nde jonde ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala moɓidiro en ni kadi kal janna. Haray miɗo yetta kadi fadilatu cheikh Oustaz Abdallah ko ɓe yewti ɗo e nawnaje wonuɓe ka nder cuuɗi meɗen, kono no jeeya e mawdu'u mana yewtereji ano jeeya e yewtereji ɗi ceernoɓen tigiri heeɓi ko wiyete sattedeji e sifagol babu nikah. Defte fiɓuɗen fof sa daari ka defte fiɓu no jeeya e damal mettugal ɓoɓɓidagol, sabu fi honɗum piiji ɗin fof ko ɗon ɗi woni. So tawi woni cuuɗi ɗi moƴƴi ka yaasi moƴƴi, ka yaasi si moƴƴi julɓe ɓen moƴƴi, si julɓe ɓen moƴƴi haray ko foolagol foolugol hikkiɗo. Ko ɗum waɗi haray on tigi ala e waɗude taaliqa ka yewtere ɗo, sabu so yewtere yewtama tawi hinde mari dalil fil kitabi wa sunna, haray hande kadi hanaye yewtu e on ɗon bange. Haray min miɗo yewtira e bangal goo, sabu haray ɓe sifike nawnaje men ɗen fof e nawnaje cuuɗi ɗin fof, lakin haray ko honɗum hatodinɗen, haray ko andugol mal halal, ko honto woni e si'irde, sabu na andugol nawnaje ɗen tun. hay annduɗa nawnaje ɗen ko ɓe anda ene ko honno noon ko honto nde nawnare woni ewde. sen wattani e yili e ndaaray tawa alhalalu ko wiyete kon halal, haray jonɗe ɗen ko honto ɗi woni kaka fuɗɗorde, mi maana saria on no wallini ko wiyete dawabit, ko wiyete shurut. haray enen noon ko hasi kon en naatay e piiji ɗin, si lamɗo ɗen piiji ɗin ñawoje majje ka saria. defte fi'uɗen fof sa udditiɗe babu nikah ɓe waɗani nikah on sharti ɓena surutu nikah, arkanu nikah, sunanu nikah. ko fiyon ɗum ɓe waɗanta ɗin piiji ɗon, ko sabu ko yeyata gonma haray si tawi woni piijum danger ala e makko, bi mana piiwu si tawi woni hara lorra ɗuuɗa nder ton, Allah waɗanta ɗum sartiji few. piiji boy no woodi sadakaji ɗin Allah ko honɗum innata e nder alqur'ana ko ya waɗu sadaka, o inani sadaka o ɓe wona gertogal, ɓe wona ɗum ɗo, ɓe wona ɗum ɗo, ɓe wona ɗum ɗo. se yurnike ka defte figu kala ko waɗa surut andu ɗum ɗon si bonni julɓe ɓe fof loro. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗana ɗum ɗo surut. haray no jeeya e balje wonade e waɗede, sabu nayen janngu nusus ɗiɗi wuure e bowal, bindi ɗi wuura e bowal. hande no ko hasi kon ko ɗon wonde, bimana mi janggay fi dewgal fof, kono ñande mi jommoyta ha ɗon ala e darugol konko mi janggi ɗo. si mi yehi ko darde mi darata, si mi yehi ko ɓiɗɗo kawa mi darata, si mi yehi ko ɓiɗɗo bappa mi darata, si mi yehi ko nokku gotumen otirta, bimana ko mi jangi kon fof ka kutubul fiqh mi hayki fof. jono si mi natiri noon, sabu hiɗen mari ɗum hino waɗi wa julde nden no waɗana shara'it shurutu salat. si tawi woni sartiji ɗin ala, haray hunde nden kadi ala. ko ɗum waɗi ulama'il usul da'iman haray hiɓe mari qaida muttarida innuɗo honno idan tafa shartu intafa almashrut, aw idan tafa alillatu intafa almalul, bimana si sartiji ɗin boni, sabu saria on no ekkentine sila faala jombude ko honno haalirɗa jombude, nda mari gonete husnul ikhtiyar, bimana ko honno suɓirta ɗi. si ɗon woopi haray hande kadi yo Allah wallu yeeso, haray ana perdi lawol ɗon. jon noon haray ko ɗin tallal lakkeji wuruɗen e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴen cuuɗi men ɗi. haray e nani ka yewtereji maɓɓe ɗo, haqqeji gorko, haqqeji debbo, haqqeji ko lukki fof. haray tawi hejjutu ɓe defte fiɗu kono yeytete o ko e fof ko min babi al furu', min babi al furu'. tamari ko woni usul e furu'.
هذا أصل ديوغال كهون ليس التنافس في الحقوق ولا إن نقول ندوا لا إلى ندوا ما ندوا ندوا إلى لا سيكونو يارا تودي نكدي بوله فيو بمعنى عندك أول اللي يقولونه سميمي ندوا ميالاكي وبيعوام دوغي بيجي لفوق سو إني بيمي بولتنا بيمي بورنا بيدون نانا هذا يكون تمسك يكون مفسد ودي دفت في قاعدين سنو يوم ده حقوق الزوج أو حقوق الزوجة لون كوسيتالي وني بيجي أصلي دي بنوي هو تو يدون في يوانده سوانا دون أصلي هم وليست التنافس في الحقوق أنا نقول ندير برك أيدي ديوغال سنتيرا الله بيتي إيه ما الهدف الله بيتي إيه ديوغال بهون وني حكمتها هون وني ديوغال بهون وني أساس مجمع هون أنجا بروا بازار الله داني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بدل أرنا لتسكنوا إليها بمعنى دولامو جمع بفور فوتيلو علماء النحو هذا بفور تيلو كلام تعليم بمعنى الله كتبني بسنة بإبتداء مادين وفيه برد ما ديدي جاكي عندي ساناتي اندر دوغال كوتو عندي ما أقول وقبتو قول برد نوكو الله كدي إنه وجعل كم فاعل جعل الله سبحانه وتعالى بمعنى سانات لي دوغال الله فاعلانو أفر جيجول إيونديغال لنا جنغو ماوني ويدنغو مبوكو الله سموين وجعل من الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى يعني وجعل الله وجعل بينكم ووديها كل مولو جاكي عندي هراي كونو كديبار si départ o moƴƴi ko heddi kon fof Allah subhanahu wa ta'ala inniki fay wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah sakkitorani ɗo yaqiluna ma ta'lamun o inni yatafakkarun si wonno Allah lannitori oɗo aya yatafakkarun munasaba hino e muɗum ko yeyta gollon onon yo julɓe naatirayɓe dewle ɗen no ɗe haaniri non Allah inni waɗay ko wiyete giggol e yurmede hakkunde moɗon bimana amma no sa naatiray wondema dewgal ngal ko ano faaniraɗa no bimana mi reway ko wiyete jawdi ma mi reway ko wiyete inne ngari Allah inni oɗo aya ko mi jippinanimo ko wonante on ɓe li qawmin yatafakkarun gondiraɓe haqqille mum ɗe suɓo départ moƴƴo sabu janguɓe ɓen ɗo inni wa fil hubbi tazubu lfuqum goɗɗo si heɗima hay sa waɗanani mo haqqiji makko ɗi moƴƴe few seyda khadija bintu khuwaylid taminaɗo jongunoɓe hay ko mo jogui ko mo wonno e ɗetto jawdi kon sonnajo ɗetti jawdi mum ɗi fof waɗi e sooke nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fiyon ɗum sabu hobbul woodi giɗgol no woodi bimana ko falale hewtinde ɗo haray ɗi haqqeji wowleteɗi ka fiqhul islami ɗum ɗon ko si tawi woni impoɗodiri fottaka few yahonta hakim o ginna a waɗa duwa mo ɗum ɗo mo duwama ɗum ɗo mo duwama ɗum ɗo wa illa fil asli dewgal ko mahoyte ɗum e hoore assakanu wal mahabbatu wa rahma won ɗiɗo tati woni base fiyon ɗi sabu si goɗɗo hiɗama hay sa donnimo haqqeji ɗin fof o yahay si goɗɗo hiɗama iɗen mari noon jombiray ɗon yahay ɓe toro sonnajo inna modi mi falakam o yaha o yilto o ɗetta muɗi o jonna mawɓe ɓe o jonna ɗuma ha laato hay sa jonni ɗum haqqeji goɗɗum nde asli on boni si asli on boni haray ɓe mari ulama il usul daiman kadi ɓe mari qaida innowo haray ma buniya ala lbatili fa huwa batilun kala ko ma yore mere ko ɓeere wontoyta par ce que neɓay ma ko wiyete aadowtay Allah haray la ɓucca ɗon seeɗa kaɓe yewti ɗon fi denna bo haray dennaboji ɗi haray eɗen mari ka communauté meɗen ɓittinayɓe hoori muɗum ko yowodiri e fi denna mum bismi e inde wondema faalede jokkugol sunna haray koye neten aka defte koko woni inne wonde hukmul am ka defte ɓe wota bimana koko ɓuri ɗuɗude ko windete ka defte min khilal al qawaid al usuliyya haray ko ɗin ɗon nastati an nastanbita haray hiɗe wawi sutude ñawode ɗo bimana hiɗen mari ɗo woɓɓe hara ɓe ala moyen si ɓe jibinanama
woni timmi yontere maɗum jonte ɗiɗi yimɓe ɓen ƴiƴaɓe inna ɓeɓe feññina inde mi mana ɓeɓe hirsoya après noon ɓe waɗoya kadi dennamo koyneten ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude mi mana to ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude amma sa ala tawi woni ala moyen haray ɗen wawi uddutude tarafan thania mi mana haray dina men kam no newinani en Allah no newini sariya men o haray no sellane kañum kadi honɗum no sellane haray hayso timmi woni yontere ma jonte ɗiɗi an e sonnajo on nen noon ko wiyete ko dennabo on ha ñande fottu haka fottuɗo wo fiyo waɗu dennabo on hara onon on ɓittaki bimana laysa shartan ko beetun gona yontere ma jonte ɗiɗi ma jonte tati ɗum ɗon ko fadila ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni ɓura amma fil asli si tawi woni bobo heɓama ɗo e mardi innaka ɓe mardi arowo minnamo ma jonte ɗiɗi ino sellanami yomi inno ɗum mi waɗoye mi innoyemo e dimanche hayso tawi woni ko mardi surtout ka leyɗe ka wonɗe nga tawata hara a wawata moɗiɗirde yimɓe ɓen sina jour de weekend haray ko fof a ko mi natiri e ngal banngal ɗo ko yeyta gole haray masalaji boyi hino woodi enen wonɓe leyɗe portoɗo ɓen haray ɗe mari mahraj eɗe mari laawi ka sortortoɗen hara en lumdaki sariya on en ɓittinali kadi hoore meɗen haray mi ala e dewtude yewtere e ko oustage e maki ɗo ko haray miɗo anditina ɗum haray fewndu ka wonɗen ɗo fewde ko fewden ɗo haray nassuji ɗin no e bowal cuuɗi men ɗin no e bowal ko ɗon sabu fiyon no sabu si mi ƴetti ɗi bindi mi gollitiri e hoore goɗɗo mo natoraka bindi finalement kontora saki to tami falgue sabu no jeeya kañum kadi e jogel al hikma ko wadu shay'i fi mawdi'i waɗugol hunde nde ka nokkure a mayre kono sa jombiroyi e nder famille hinɗuɗo buuɗi a jomboyi e nder famille mo haajaka fi dina a jombiroy ɗum ɗo ko jande wi paran a inni noon wondema ko bindi ɗin dewtata hoore on ɗon haray ko honɗum wonɗa e waɗude fan woni famani ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki wondema yaare fiɗata julɗo e nder gayka wota laaɓi ɗiɗi bimana julɗo komojo ala joni noon ko si tawi woniɗa suɓude ɓeygu suɓirano sariya o wi'iri noon on tuma si tawi woni nawnare natoyi landoɗa sariya on konno guerdirɗa kono sa suɓoyi no sariya o wi'irani noon si nambara ngaroyi hay landiɗa sariya on nafoyta hande noon ko ɗon fewniɗen mi mana ɗen duwa ɗaɓɓitude mal halal haray ko honto woni nawnare ɓen haray sikkitollan hatta ɗo haray la jarna kañum kadi oustage en ɗo saabu ɓe naati e banggueji buy ɓe yeetike en haray kono toujours nawnare nde andugol nawnare nden haray no moƴƴi kono no woodi ko ɓuri moƴƴude ko sen andi kañum kadi ko honno haadirɗen ñawdude haray la hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طفلي حبيبي سناه من عطا ربي قلبي له موئل يرعاه